tukin jing dan ni vel khan lungnei district jail atangin jail tang mi panga te an tlan chuak tang tlan chuak te hi Myanmar lam mi vek nia thudon ania tlan chuak jinga hian September ni ruksang ni somni phakata lunglea tual thanarap thlak tak thlenna a poi khoi tua pu lalchoi moi po atelani kan thu don naina soidan in tang tlan chuak te hi tukin dar ni borvel khan bathroom atanga tlan chuak an ni thu don ania kan thu don naina soidan in tang tlan chuak te hi tukin dar ni borvel khan bathroom atanga tlan chuak an ni thu don ania duty hian wat hi round ringin dan ni ri ma wat around po hian an lo om thu asoya dan ni bora duty around le hian an lo om to lo thu le duty in wat around kar hi hun rei lo te ani thu don ani bok lunglei district jail hian thuam chak le thuam that amamo le to ni na langa nikum sang ni somni phani me thla khan zonet JB news report chuan poktu anin dailo awangin jail tang jinga mi then khatte duty tir thin ani thu alo ta lang to ani lunglei district jail a thoktu in dailo na anasata wangin tang jinga mi then khatte duty tir thin ani a ambulance bak lir theidang an kol lawa wangle driver an nei lawa wangin tang dam lo dam do ina shwai an ngai chang le court a shwai an ngai changin abuai thlakin lir theidang mamo na asang hle ti thoktu ten an soi Wengkhan zone JB chuan district jail lunglei tlo in thoktu te nen inkom na hun thatak an neya jail a thoktu te din hunle man ro nei dan chungchanga jail thu nei tu te komin lunglei district jail chu kong sang sanga thuam that angai hle ti amu ani zone JB zona district jail a thoktu in dai lawa wanga jail tang te an duty tir thin le duty tir thin lo chungchang chu changin lunglei district jail superintendent Pusilal Biak Tluanga chuan jail tang chuak te hian dot an soifo thin thu le pon lam mi chen khaten jail chung in rail bol na chungchang an soi chu an mi malrin dan ani fo thin thu asoya chuti rual chuan an jail a thoktu te anin dailawa wangin jail tang zinga rin ngam deuh te chu an chhor ve fo thin thu le in kai shwai na anga chhor ani thu asoi tir te chu kan tir ve pukam chu a than chu ta thoktu ra ti te hemi chhor lui hak uak kan ti hian ani thalawa maro chu convocation ta thoktu ran ni ve maya siam lo chang ya ata tho that azar anna tho thata wang karin remission po mu the ya ge ta duty ne an oba in dai lo zo pui tak tak a the chhor ve kan in ko da no je ka tang re som te lo kala kong ka hon ngai bo thila sia chia han ti helaya mi an han pui chang hi chu duty kai dai lo chang chuan balki tak tak alo lu te chu mi khami han ti lok te han ti si kon vi ka tang kan en an khe lan ma ni kharak sa kan en po ngam tu chi kan ti hi chu hi engam ma se na te jo hi he mi han tir chia ti lam ni lo kha ni pui pa ni tu na po kya chu nga ken engam mo poi mo khata le thil ti tu ra chuan in ring tu ka kan ti ve ta thoba kon vi uak ti district jail lunglei chu ani tur ang taka anin dai lo thu soin jail superintendent chuan tun ti hmuna jailer post pakhat tura tu ma da ani lo thu asoya warder mi pasom ni pathum tura som pani anu meka driver le chokidar an nei lawa medical officer pakhat tur po tuna hian staff aum lo thu te lunglei jaila staff nurse pakhat tura ti chu central jaila attached da ani thu te asoya lunglei district jail hi a building te a thato lo hlea tukin jail tang tlan chuak te po hian bathroom bang an ti chian ni na langa cement bang te po hi a thato lo hle nia thudon ani bokani mi puiten an chan chin ngai venila hriakan om chuan lunglei police station phone number 9485414441 a hian hriat tir vat tur ani jail tang tlan chuak te chungchanga hian thuthar omani chuan ron update le wat kan tum don nia